Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni ku cyumweru n'ubundi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni mimundi rero tujya kuri page nshyashya, ni updates z'aya masaha ni saa tatu zuzuye, aho tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara kuri iki cyumweru ku munsi w'Imana. Bamwe bagiye mu materaniro ariko abandi bari muri zone y'intambara, bafite ibibazo, bari kujya bava mu byabo ndetse umuriro watse. Nkunda rero tuze turebe uko situation ihagaze, turebe ibyo Bodwe ari gukora, turebe uburyo Ngaruye ari gukomandinga urugamba mu bice bigiye bitandukanye bya hano Masisi, nyuma yuko n'ubundi aje gukora mu ngata Sultan Makenga urwaye urembye. Ni mu gihe kandi ihuriro rya FC ryongeye gusohora itangazo. Ese ni irihe? Nyemerera rero turi buvugane n'umuloko informo harereye, atubwire uko situation ihagaze, atubwire uko ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe, ndetse umenye akantu ku kandi sahiye. Reka rero mbanze mwifuriza amahoro y'Imana yo wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe uje bwa mbere nta kindi usabwa, ni ukura munsi ya video ugakanda subscribe, like, share, bityo ukiyongera mu muryango mugari adahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Wowe mushya rero njye uri kumva ndi Damien Habumugisha, aho turi kumwe cyangwa aho tumaranye iminsi bamaze kumenya. Ku murongo wa telefone turakira umuroko wacu informo witwa Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yakeye neza. Twongere tukwifuriza igitondo cyiza, duherukana kuvugana mu rukerera. Yego. Abantu bari kujya ku macaci ahari umutekano, cyangwa nta bantu byo kujya ku macaci wapi nta birimo? Nta biba birimo mu duce duherereyemo, kuko usanga bisa n'ibyahindutse bitewe n'umutekano muke ushobora no kubona hari uyu mwanya mu kanya bikaba birahindutse. Rero ubona ko ntaba witabira gusenga ni gake cyane, babikorera mu duce baherereyemo. Yes, Bwana Bizima, biravuga ko n'ubundi imirwano ikomeje kandi ikomeye. Bwana Bizima, dore turi mu ntangiriro z'ukwezi, tuboneraho no kukwifuriza intangiriro nziza, ndetse kuko ntabwo nigeze mbikwifuriza bitewe n'uko mu rukerera umuntu aba akiri mu mahanga uva n'iki, ariko reka mboneraho mwifurize igitondo cyiza ndetse n'intangiriro z'ukwezi byiza, bitewe n'uko buriya iyo ukwezi gutangiye haba harimo ingamba nshya ndetse n'intekerezo nshya kugira ngo ukwezi kurangire neza. Tudatinze rero, mbere y'uko wenda tujya muri byinshi, reka tubanze twumve ibyo General Major Ekenge yarezwe muri ICC kubera amagambo yibasiye Abatutsi. Ni ibyatangajwe n'ubundi ejo, aho General Ekenge n'ubundi yavuze amagambo akomeye, aho yavuze ko imiryango y'abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi yareze uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Sylvain Ekenge, mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ICC ruri Ilahi mu Buholandi, kugira ngo azaryozwe amagambo ye yibasira Abatutsi. Umunyamategeko wunganira aba banyekongo Bernard Maingen yagejeje iki kirego ku bushinjacyaha bwa ICC tariki ya 17 Gashyantare 2026. Aragaragaza ko amagambo ya General Major Ekenge ashobora
guteza abo mu bwoko bw'abatutsi ikibazo cyangwa ibibazo bikomeye. Mu Kuboza rero 2025 General Ekenge yagiye kuri televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC avuga ko abanyekongo b'abatutsi batabyarana nabo badahuje ubwoko, asaba abagabo kwitondera gushakana nabo. Aya magambo yamaganywe bikomeye, ahagarikwa by'agateganyo ku mwanya w'umuvugizi. Uyu munyamategeko Megan yagaragaje ko General Major Kenge yareganywe n'abandi bantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze igihe bibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, usanga abo baba banashyigikiwe n'abo mu butegetsi nk'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Muyaya. Uyu munyamategeko yasobanuye ko biba bigoye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahana aba bantu kuko ibashyigikira ku mugaragaro, nyamara ifite amategeko yakabaye abahana. Yasobanuye ko bamwe muri bo bagiye gukurikiranwa na perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse iyo ubushinjacyaha bwa ICC bushyikirijwe ikirego buragisuzuma, bwabona gifite ishingiro hashingiwe ku bimenyetso byatanzwe, kuba bwategura dosiye kugira ngo nabwo bukigeze mu rukiko. Ibyo nibyo bushobora gukora. Urumva rero uko byagenda kose hari ikiri kubube, ariko magingo ya wenda biravugwa ko bishobora kuza kutoroha bitewe nuko n'ubundi Patrick Muyaya ku magambo ejo bundi yavuze ko aho mu nta rurimi rw'ikinyarwanda rw'abaturage bagera muri biriya bice bagira ururimi rw'igihutu, wumva ko n'ubundi ibintu bikomeje kugorana. Ariko wenda twari tumaze iminsi turi mu mubiri kugira ngo tuvire mu bikomeje kugenda bigaragara. N'ubundi Colonel Wiringoma bidasubirwaho, ihuriro rya AFC ryemeje neza ko n'ubundi yamaze kwitaba Imana. Bikaba byaciye ku rukuta rwa X rwa Alliance Fleuve Congo Nil, biremezwa ndetse birakonfirmwa. Ngaho rero Bwana Bizima, tubwira uko bihagaze, turebere hamwe uko situation imeze, kuko hano bari kuvuga ko uduce turimo imirwano hari agace ka Murema, Mberwa, Ruki, Mutobo, Nyaruhinga, Munene, za Rutare, Kadasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kinyumba, Nyabyondo, Miyanja, Kasirosiro, Bunyantege na Misiya n'ibindi bice. Ibi bikaba bivugwa ko ibi bice n'ubundi bikomeje kugaragara ko AFC ikomeje kugenda bifata. Noneho muri Kivu zombi, aho twavuga wenda nka za Mweso, urahazi, Rutigita, Kitazingura, Rugezi, Kitendebwa, Kashihe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Warikare, Masisi, Karehe, Gasovu, Nkokwe, Gatoyi, Minembwe na Gasheke. Ibi ni ibice birimo zone zikomeye z'imirwano, aho ibitero byagiye bigabwa mu masaha agiye atandukanye y'ibi bice. Ariko wenda bitewe n'uko nshaka ko turangiriza dusoreza rimwe, ibi ngibi bikaba bikomeje gutangazwa nyine n'uko iri huriro rya FC rikomeje kuvuga ko bari gonyora iby'agahenge, ndetse nabo bagiye gufata imyanzuro ikomeye. Mu minota mike yatubwire ku mirongo y'imbere, utagiye muri byinshi, aho imirwano iri kubera haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu. Yego, reka ndanzikire muri Nord Kivu. 23 arashe imodoka harimo imbunda ya BM. Iyi ni imbunda yasheringaga cyane muri bino bice bya Rubaya, ubona ko yari ibangamiye abaturage cyane, kuko
urabizi BM n'imbunda irasa kure kandi irasa amakompara menshi mu gihe gitoya cyane, rero mu buryo bayikoresagamo butandukanyije n'amahame y'intambara bitewe n'aho yarasaga yari ibangamye cyane. Urabona iki ni igitero M23 yabaye nk'aho yayigabyeho ibiteguye igihe kinini, kuko yari yarabuzwe uburyo bitewe n'icyerekezo yari irimo, ariko iyi ni intsinzi kuri bo kuko ubu tuvuga ntabwo iyi mbunda igihari yatwitswe neza cyane rwose. Kandi n'ubundi muri kiriya gice n'ubundi izi nce za Kazinga imirwano iracyarimbanyije cyane muri ibi bice, ubona ko FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abatanzaniya iza Angola zigaragara muri utu duce zisa naho zakamejeje, kuko birimo kugaragara cyane bijyanye n'uburyo aka gace kakomeje kuba rwiziringa mu bijyanye n'intambara ku mpande zose, ubonaho ntawe ushaka kugahara. Aha rero hari musada cyane mwinshi ushoboka wa FARDC, kuko ubona ko byateganywaga ko agace kakabaye katakirimo kuvugirwamo imirwano cyane, ariko bitewe n'itsiko ry'ingabo ziri kuhazanwa ku bwinshi cyane harimo n'abacanshuro. Urabona ko Kazinga izi nce zabaye izindi rwose ugereranyije n'imirwano imaze igihe muri kiriya gice. Ariko ku ruhande rwa M23 umwanzuro uri kuri kano gace ubona ko imirwano isa naho itinzemo, biragaragara yuko yahinduye sisitemu, kuko iri gukoresha imbunda zirasa kure cyane ku buryo kwihanganira amakompura yazo ku ruhande rwa FARDC biri buze kubagora cyane, kuko guhera ku gitondo cy'uyu munsi niko kazi kari gukorwa, kandi iyo sisitemu bari gukoresha ubona ko yabaye nk'aho yabananije cyane ku rwego rwo hejuru, yuko aha hantu bashobora no kuhatakaza M23 itarabasha kubageraho. Reka tugaruke muri Sud Kivu Plaine de Rusizi. Imyiteguro kuri M23 irarimbanyije cyane, igikorwa kigaragarira amaso y'abantu n'ibiri kuhakorerwa, kuko ku gicamunsi cy'ejo hageze ingabo nyinshi cyane mu gace ka Kamanyora, ndetse ikamyo zirenga 9 zose ubona ko zari zifite abasirikare kandi baje muri ako gace, ndetse n'intwaro ziremereye ubona ko byanze bikunze hari plan iri gupuraningirwa muri iki kibaya cyane, kandi ubona ko icyerekezo ari umujyi wa Uvira. Ariyo mpamvu muri FARDC kwashe yose iri muri Uvira hari akavuyo gateye ubwoba cyane k'ingabo zitandukanye iz'u Burundi ndetse na FDLR abahibu. Ubona ko icyitwa Wazalendo cyo kitakiri akajagari hano, bitewe n'uko gisa naho kirimo kudahuza neza na FARDC n'izi coalition bari bafatanyije bijyanye n'imirwano basigaye bateza idafite icyerekezo mu buryo bwo kutumvikana ku bijyanye n'amahoro ndetse n'indamu bagenda bakura muri bino bice, kandi ubona ko ari ibikorwa bibangamira abaturage. Rero isa naho yabaje kuba opoze yagiye ku ruhande, bivuga ko cyane mu duce twa za Karimi ndetse na za Baraka barimo kwiyegeranya basa n'abashaka kurema umutwe wabo wegeranye ubasha kwirinda, ku buryo nta deployment zindi bashaka ko zinyanyagira ku ruhande rwa Wazalendo. Ubona ko habaye impinduka cyane mu bijyanye n'imikoranire na FARDC bitaranozwa, kandi umujinya FARDC ifite ndetse n'ingabo z'u Burundi hari, urabona ko bafite gahunda y'uko bashaka kuzasa naho bayirasira rimwe, kuko kumvikanaho byabaye nkaho bitari gushoboka muri operation. Yes, ngonde n'ubundi update z'aka kanya wongere ukomeje utereye ko situation ihagaze. Reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza bwana Bizima. Yego murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka atubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Update zo nakagaruka nuko guko biba bimeze, nuko byari bihagaze, kandi murumva ko ibintu bikomeje kuba bibi. Twongeye duhure mu kanya n'ubundi update zo zibarakagaruka. Ciao.